so me no okay time am tete sikana me tete e san say me need document bia to prove it into me pese me can manaba out but pese we emphasize say asat now no unim the verified certified total cost of the surgery minim Dr. Kwaku Otinsu nim say enena my friend after this interview no be catch him say what dia ba minim uni paper bia mini paper bia na ni atesema no sem so de mintimi fa anya adwuma on say bia obi raise funds for health ade bia na or the bill na to abontin say doctor for say be here $20,000 uni bibia sa mini bibia sa ti bia so na mu gina ya mo de $40,000 oh sebi okay o de ba hu hia okay enkwa ohun ade ato ba Kofi ani so o se yekoye ma no na ni o gain in the site the doctor say mo protocol bureaucracy process bo de mo yen support no first one o de enfan say no na require assessment second one ya de support ya yewura Ibrahim Mahama ebe boaye yewura baby a wo bia ya da wase na onim say yewura Ibrahim timer ebusua pese mo treat in private no menso minya akwanya bi en okay ne do na me ya no bi ombisa me say ebe cost wan no mo send me email up to now email no me ntimi respond there me tell ya say skase ya pie ohun ti due diligence ebi no anye but yeah based on your training no me ntimi mfama no enkoka bibi na wo say wo mo koka ye no asa pie te sikana enso nti ugidi say omaye yewura Ibrahim Mahama omaye ne moa ugidi say no person ode ne ho share situation bi mu say na so we journalist na so unya opanyin na anim adom impanyifo nyame ya hire wan anim adom te say yewura Ibrahim Mahama yen ka bibia keke enchire no me de na nka oba me ncha nka me mie ni biom because nya wo ka kire no o say mina na me ho yira me na den na me ye na me bubo nti akoso kwan so odi ebia omodi omotrim na ball say odi ni team na ono so se ne ma fa ho ka afi e no so wa fa ho ka ba se enso nti wo the image out dia mapa owura no me e ba ye no na me ye se me pay email na ma send but me ye se me se na o ya send sika ne dadara and it means no obi di ni team abo and I did $40,000 echo count. I'm not sure say we near my I was say Bible on 10 cra but one kasa utri ho so a say situation I me how we are going about it because any private matters but it be more no public echo etia o brand any Dr. Kwaku Otin say worker in April only 10,000 cedis now the man say enya no kre oh ene ye kwa hwe ne ombesa aka ewo social media ane ne omo a Saturday up to now eno na dwuma hu say ebi gusu pie oh baby aye du no sebi se ye dini die ma ye mpanyifo a ebeboa yen oh nana doma hene baby a wo bia no mesrew ye platform yi so yi so bi bia kasa etia wa nkwara ni bia e pacho na metu ho anamo because se oya akora na opese onyi ya o hwe mpanyifo na wabuo mu na odi ni dia mo mu yen kasa basa hwe kwan ya nkrofo ai faso na nadom den na nadom ahene ontimi nye but the way a man a ye be faso no e na kire ekwan a ono so obebua oye panyin na me ni America ne se ufi obia ohu yen fa we enye esua de ema obia hu se ufi awawie mu wi a Kofi a obekwa koto abusua no enti abusua no bekwa koka se asemu na wamma ye de yen ohene mahene ewe yen nanai ya ye ni si okay oh ena enkomo bi wo ho nso a ye privilege enkomo se oni obi di enkomo okukuwa mu a enye ni nyina na oso omo obi te asemi amekan ha me
but also meka journalists ama muni mo ho ekrom hanom Dr. Koko Otin why mo dan tem bia chese mo pese mo de bibi bone oba wa bono so no mo bie na no tia no kan nipa be 5,000 no tuomuka mo bebre o ho so kwa mo ba ne nchen beje mo why mo dan eden no onye mo media me makache no so ma me ho kwan a nkatam bia afedi ensem ne ba o se de kokot o se save ni din because say yen kwa ye ba no mpanyifo mu di anim no se yentimi amu o ma ne endi o mu ni a o man no eni bebi e ko nti bia o kasati a no se wanya ade 10,000 pe na obetimi aye mo a e kire se wa shaking responsibility mbe demand apology bi ana say mo bitu anamo bi say yes obenyansafo ye kana sem ye bune be ye kana sem enra so mehu say bi AP oni yenye honorable be bia o say apology ko no enya say ye correct niema ye apologize what must say ye fa proper way ni apologize okay. The see and for Emma Yamamre no. I to say ye to biase. Yem funny say opeso can sem chair nana. Untimi nkamfa mframamu nko kan chair nana. I was all kwana na ho. Yem funny say see me pese. Kofi wife nana. Me pese me kan sem chair na. Untimi mfam from him. I was say me kone na ase. And I say senior mamre no epe no say delegation na odi kwa how the delegation nako what must say na ye nwie e bre adechi adesa na he wa ye say ye mfi no aden well ma hu say sugar send me message address ye nua Kofi na ire nana abina etruba Mrs Miracle the aba o share portion of it and now also correct it or say and sembi abeto abonti na nya no kre na Dr. Kwaku Atin portion no and say I would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to Dr. Kwaku Atin, who has been a pillar of support throughout 10,000 day ntimi nye pillar enti it means the na kan no na esi sudua say enya no kre say 10,000 cedis and Dr. Diama because I say who has been a pillar of support throughout this challenging period. He visited my husband, provided financial support as well. Dr. Oten checks on my husband frequently, and his kindness is truly appreciated. We also extend our sincere gratitude to Mr. Ibrahim Mahama, who has equally been very supportive. And what I say, Dr. Oten has been a pillar. And in summer, then I'm from say, Dr. Oten, more modern. Kofi and so ababe confirm say enye ne sanity. Enti am say every abusuan ho aba ne de ye nko akire biom nya meka ne say ye fum kuma ye mfum nwa okay na ye nyina ye abusuan nya meka ne say asem na aba ma na anwen ho da say Kofi a me afa ne say menua ono so afa me say ne nua me ba betena fidie we so aka ne ho asem ba sa na aba na bebi edu no enseye e wo say yi nyina ye make sure say ye beboa Kofi na Kofi assign enya ne back and on ne ye hwehwe enya sika e wo exactly na ye hia no in fullness so be sa back and ne hia but e chire nsem no de ye nsentro nso ye ma privacy no en wo ye be say ye boa no wanhwe ya ne yakose ya asem no kra ye boa no but ye be keka nsem e be duru achi no na ya say no because ya mbe kanka we nyina umbetna hanka nti ye nhwe ni ye menya sure say eye wo de say obeba be kase ya man ye eti akra ye nim sika na ye hia ye de pe nua no say obeba back a oni ye adwuma say de onim na adwuma ye ne ye pe nye sika mo de sika ne de fe responsibility ba nipa omo kasa wa bonten no na wo say omo kasa ye on sem panyifo e wo kasa bi say kokra mo hu am feri say obesi wo hwere so a onso mfere say ode aha ban be tare so but enye sana na nka mepe no okay but I was here set
records no straight asempa yeti antino me do besi ha minim se bebre o hobat de waka na aye yem se banyasafo yebu ne be yen kana sem ti yen fan ko achi but yen bompa ye ma yenua Kofi Adoma na yen ma yen de ntia ye hu nipa bebre nso e na omo ne ye adwuma ne namfofo kra omo nye sei it is yare enye dede ne ye be na bonten e be sa ne yade enti sometimes aya mama privacy Ghana for respect say obi yare say e be yade okokoam because Dr. Otende kono no announce to say Ibrahim Amade ni bia nkai ni ankai sa absent to eka enyenye wa meka nko obi amfa ho ade echi na wo bia na ode ko na na ere ka say oba regularly and financial support no so aye pillar ba pillar nso obi te ba bi say wo ma ne hwe pillar etimi ye hwe nti yema yenua no nya ne privacy na ba bi owo na eden enye sika no ne hia de but ba bi adu na ni si ebetutu sika din wa abonten na yesi yen keep quiet na yema no the needed privacy ne surgery ne betimi aye yenti meda C.E.O na mese obi bia o tie yen obi bia o wishi Kofi well say on say ne recovery no ebeko ye na ebeko ntema eye niaye nso ye emanity ye moa no na time ye a ohia ye mo no onya na sumdwie na ontimi nya yare santem okay I mean nim say yankopon ti Kofi hu beto no amana aba be kan ye hu okay medase